Koe mura mangon tatu manusia moe. Mai moe le atunu. Pea ka alum fikin ko ngai i alo kiongo le presidente o te telefono le ina i. Kena ka kalonga ia la fai mange. E ai matu fonole fai le sule le la sol skof. Ja. Fonole alle komite pulea ia le kapia la la. Na summa tula tatu ne. Ale si fai una taua ala ambaka e kausanga raki wa saka pukapu ngai runga elfui ya kapai e po maula makua implementa se kula mawa o kele kam mama kenge plan ya memoria ile le kapia la ya ele no fakia ala we kausu in kupel in le kapia la mia fatu pete lo talo man ala melana tua inga ile ya the committee sinema pois fena fa malusia i do fa awanga i mo alpu e melana lo wa e kolu ia atu no fa ke se male komiti le o le fono le pule al kapi Sri Lanka Morocco fiki al mekas wale following mo meo por governance pule ngalile lona winga le mea wale ale afuangala le ua interfere kele malo kofi ole mulmuli kayala ya mai falai ele melanga wa fo lo mo ala ko ya ka ko mai pasifika wa nga ko wa fikin ka ko le satisfy nga ya requirement ala wa fiki ako ka ko le ya ko mo on ja. Lo fioma o tatu e le tulanga le mansamo. E fa mo lo fioma o no suli va fele tawa tu pe tongele tatu malai le fa ma jam sama ye le fa mo po. Ja. Tatu malai le pe pat le fa pe o le o no suli va fele tu pe ato la va mai fa mai no ta ma ye. Okay o mawala melina o talonga ia kapio kalonga ia fai momoma ele ma se sao nga handle umai le kako au bo ile ocean handle umai la ko kupe kome ngamale ai eu vou lá e malai le am kwa ke le malu na fa mo fale le ele ya tabla terminé ya le tu la onda Ya matau sini lo fia. Te le mon matu avano le ni vayas. malo. Porque ele é as costas.